Foncheki na hande yimmanga nchekkan la nawun jambu ka jamda la buga dinye ko barma o da nyela bi ka tun talkuna mun nya nabso mun difal na won sane na won mamang dang sane annabi ibrahim man da du'a ya annabi isaku ko du'a annabi yakub ko mi du'a annabi isufu na won sam won da gam ka fiala rapunya annabi mahmar tarihi sini dagban lene balalab na annabi isufu dana ta dagban badana mbon rahe kala fe songma sotinga himbal nawune o min wishal kam dani yen tijia sa shelmo bwande yala mi bon kwar sini sutu akamne annabi isufu yelmang ma bia ka shirma bia ko nabi jago no yel shale anab tuntale kawula kati dana muhammadu da ta o tuntale ngo ada punye sini ngo selmen selene larbu bien jahale kumpongo dagban lene amaman wumma mulema ya pumpon yelmenu hu bal nya juma yelma muhammadu na wuntumu ngunun to lala yiko na wonin tam muhammaduna no tinye nan bo zubu donti Romia elban shanga anam ni zang zalem bo iliya kilir baba ilir ya bebe benin kurgu tumiyala ni bosha bantu ya ben karya yi anin yale ban kwara kaset sutu akam ne da anab tuntale songo musulense والقلب سما نحو السماء مترنما لا تنقضي أنت للروح دواء رمضان 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 يا حبيب عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبعد جماعة الإسلام أمة خير الأنام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى. بسم الله. جماعة نعم دي متسوقو bayan tannan godiya na wani kanun salati ci annab sallallahu alaihi wasallam na wanda tamlan lan lafsati sa'un malwana na tatalan tuwatun takarmdin ya alqur'ani intin dumana wanda da tamlan daba gwalshal dammal albarka puni dushal dammale albarka ne tami dabsa ma za kyanya katanabila watan dabsa shahadan ya itkun minan nar puni dabsa shahadan ya rahama da kyanya gafara dabsa lagba da gba kyanya tanan kamna dun dumana wannan tamlana wanya la rahamana da daba ma zaha wace tile kana nan kauna kasurun dumana wonno zanta nan dabsha ba bayan ya kadama wanke birkin da ma نبي كم تكواتون على الجنة دمنا وزن تنم بالفوني تو بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ليشهدوا منافع لهم تو النبي إبراهيم ndumana wanda ta tamlan suhama
wan saɣaso no bolmi niriba ka bɛ kana n ti niŋ waatɔŋ hajji ka saɣaso ni dalama no niŋmi hajji ko yini ti zani waatɔŋ ainihin abbaako baisa zuɣu zoli nyɛla din waɣa pam hali ayi kuli ʒi waatɔŋ harami puuni an nyɛ zoli maa waatɔŋ ka di biɛni pumpɔŋɔ bi nyɛla jirambisa nim tam di zuɣu luɣuli kam to di saapa lamma su'ida linida annabi ibrahima wandu jabalu abi kubais no ti boli waatɔŋ niriba ka bi kana n ti niŋ waatɔŋ haji hafadat aljibal ru'usaha waatɔŋ zoya zaaha annabi ibrahima na kuli don tam jabalu abi kubais zuɣu zoya maa zaaha daa silin la waatɔŋ di zuɣuri tiŋa o rufi adlahul kura kan duma na wanda tamlan ko wato duniya sa nan gban yini in zan go annabi ibrahim alayhi salam fanada bin nas bil hajj to rin ya wato annabi ibrahim ko bol wato nirba wato duma na wanda da tamlan yale ni karatu nan wato haji fa awwalu man ajabahu ahlul yaman al umma shabban kul sati annabi ibrahim wato filgu ban ya yaman nama falaysa haju min yawmi idhin ila yawmi taqum as-sa'a don zo alashin kane tun din da hanshari annabi ibrahim alayhi salam wanda yina antum wal muluma kab sai to alashi kam da bi sai tun illa man dalma hal zan can kiyama yasabo illa man ajaba ibrahim alayhi salam yawma izin sai wadon wanda sati annabi ibrahim din dalma alaji kam an yi kokin haji to annabi ibrahim bolguma dale ko da sati annabi ibrahim faman labba marratan wanda sala wato yim hajja marratan an yi ko nan haji yim ومن لبى مرتين ومثال وادم بي حج مرتين أن يكون نبي ومن لبى أكثر نرمي لن سامك با هل دين يلوادم بكو بكادا سعي أنا إبراهيم بولغ ما دلي تابو كو ما دن تلبيته دن دل ما كارا سعي واتن دساها نغورغودو واتن أتلبية to din dalma wula ka ainihin watan so kam da sato labbaika ajabtuka ijabatan ba'da ijab hajib nan watan tala watan aso lianna makkah laysat ala al-bahr domin watan makka da faladi bela watan teku nan gbanne wa innama yatawassalu ilayha ala ihda hatayn al-halatayn hakika nidiyan nan shamal da fa watan makka halar da bayin wa makan duma na wanda da tamlan bollo qur'ani ne din ka yanzan faguwa don ainihin maka ya tuka rijalan wa ala kulli damirin to din ke kan duma na wanda tamlan ko bollo waton teku bala teku da kanan bangbur waton maka wuyinga won kam yanzu she ilo sel kamna wayin kira tikela waton harame puni وعلى كل ضامر dan ka butu bolla wadon rakum so ngon kulu foxi na'am be ainihin warso ngon ila hajjil kuti halkar tufagi wayan dirsham targa wa hina izin fa yakunu sari al-jari to sama wandin yelim ka tiro ben jira ko tin yelim abi borno sorfe yalanga tan yelim buma ya alayyan bur lawaton ben dirguma tamshal kam dufuka tiro shabur lami ko dir bela hazan pagwa ton yun an tiro sham ayin tiro maka man purgele ton dir purgele ma dun ko yen dir halin tamillala ka kwarin tiro lara wabla yen gelin ko dishe shamla to wai bin yelam lalma ka pulwa ma ka rufasi tabshal kamza ka yino so wakil waton tobni wala be gubu puni anye ko zon yon yama
وقدم الراجل لما ورد. to nan dumana na tamlara wanyar annabi ibrahimu ya tuna da rijalan wa ala kulli damirin ban kana karnyala biyan tukar mana alhasinin ma kashin lawatun bin na polansu na wannan tamlan dan su lawatun biyan kana kashin lawatun bin na polansu lima warada domin hadisi kan na أن له بكل خطوة 700 حسنة. نندري شواجي كرنيلا أشام لتنهارنا نفنا انت باقوا دون حجي تعي كله نفن زعيني بين سبال عينه خطوة 700 حسنة من حسنات المهرمي. نعم. بين سبال لا دقبس يبوي من حسنات المهرم كما مثالي ويل من حسنات المهرم وما أي جنحزي تتوى أي بها زفري لا دبهنا نكبينتا أما أي قلت حرم ومفوني أن تبهوا تنحجي أما لا دتوكبغا أزفر أبوي أزفر توكبغا lahasar ka puhi lahasar tu kwabga margarbi ka puhi magarbi tu kwabga donin ke kai walgar kyantanin wato umra karfel pam an shirkuliyan bin hal wato na ainihin wato gwalmu ne an yi hal na ya filtar ba an yi lala tu kwabga ainihin jiwanuwa ba zanen bayyini la kan duma na wannan da tamlana la ku yin tirale to ruzu ni da zauno na fongo in kullu halwa don da maka ya bui kamiyim na wannan tamlan tirala wato ainihin lada tu kwabga hakuri ya ga na fonyen jalla hazi in ba da tamalgo in kun yi na ba ga na fona jalla hazi lada tu kwabga ai ku ya ga na fonyen to din je ko yana min hasanatul muhrimi mun kamna harami kabira wadon haramin wumfuni kanan ni yade wadon haji tuma ai kuli ya ga na funkar yala nduma na wannan tablen talawatan jinglu kam la da tu kwabga la bade madina kabiyan ta la da tule dan bi faga ainihin wadon makajin uma وللراكب بكل خطوة 70 حسنة. to amma manya bambanci wannan tan halin makan bal annabiyim la da tu kwabsu bo to amma dinyala ngummi babban bargufa ai balawahu ai balara kumi ai kila lori har da faga maka filen ka ke zancen wadon maka a mai ainihin wadon ya bukam anyan yagi amma da lada fisafai manya ma mini ainihin na fun ya bunwa malla da gare ainihin wadon wancan da ke lura biyu filafilin wa akhadha shafi'i min hadha alhadith ta na hadisi ne da shambara karbu kadaban wancan ainihin tamma wa malla da fam ka imamuna shafi'i kan kuwa don hadisin wani annal mashi afdalu min rukubi na ashe niri kan halwa don na makka niri gar ainihin waton babban bargo can abai waka yala piso poy yabuyim kan bongo mi no nguna tango nguna kan yala waton kwamsu ya poy wa qala malikun ka imamun maliki min yale الركوب أفضل. الركوب أفضل نريان شمك قبل بنبرق ما دنغري لأنه أقرب للشكر. دوميري أين شمك قبل بنبرق ما دنيا بن صادم مربم دمنا ونتملون قوديا ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نكما صلى الله عليه وسلم حج راكبا وانا حجي كرن يلواتو ورابا بنبرغو
ولو كان المشي أفضل ولو كان المشي أفضل بيدي النومي كان يركل ينشر الحلوى مكدن دغري لفعله رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم ونانتم لي فما النبي صلى الله عليه وسلم وراي مدينة إن كان مكان ودن حجي كبر روات وبن برغو أجاب عن الحديث بأنه مضية وأجاب عن الحديث كجم إمامنا مالك من يسمى كتي جوابين حديث شم دنبون نكشلين يلي لأنه مزية دنيا كدما درجة بحبو يلي كان يلي كدما أكيان تنكا ملكو بسيو بوي كون مبابن برغو كو ملواتن بيسو بوي وما وهي لا تقتضي الأفضلية والمزية لا تقتضي الأفضلية أشي درجة بحبو دمو كدما واتن درنغاري ياتينا من كل فج عميق ياتينا من كل فج عميق تعالى شنو بن كان وعد ابراهيم بمن كان من كل فج وتنسل كم فج يلا كدم وعد اين سلوا كسلوا معنا سؤال دي يلما تنزامن وواتم بلون بلا فج يلا كدم سلدن كل يلو دي واتم بو to ainihin waton nirmini dole shema in kartanu intanu waton haji ya tuna min kulli fajin amikin sol kam do waqa li yashhadu manafi'a lahum waton kashari bimi kada bin kalatinya indu mana anna tamaniyan taba waton amfani shanga haji ma waton dutuma puni fi dunya waton duniya ne bitijarati na kuhamma ندمة أشهد بلتالي لأنها جائزة للحاج وهم ندمة دن هذا السيزون وادن على هذه مدن أين وادن نية كرمي كان ينقل يلقدم وادن كهجي نية كان ينقل جمعنا تقوى كجندا ترندنا دنا يبن شارن نصابيعو فأما أني يلقدم وادن لبيك حجا أو لبيك عمرة كاتوت ناغا حاجي تمناغي كلن يواتن بين شاكم كان يلعن بوبن ودن تبال أنفاني ينا كاقبا ما كادبن ما ملكنا كرتليغا أرسكي زنتا دبرتالي بالتجارة هل سنجل دبرتالي أو في الآخرة بأينه أنفاني شايين يونا تدي بلن يربع لاهرا ونرقبا دين بلا أو فيهما بيئا ندنيا ما نا لاهرا ما زان دمنا نتمنى نسولي أجن دنوا دون حجي أنفار دب الدنيا ني نحن توتالي أنفار دب وادون الاهرا نحن تالي أقوال يتوابم غندني على ما رزقهم من بهيمة الأنعام علامة ويذكر اسم الله ويذكر اسم الله to bandin yanga na wanda ba yin shewa don da puni ma amfanin ma puni yin yara ne bon shaba bayan terin dumana na tamlan yala fi ayyamin ma'lumat inda idadil hadaya wa zabhiha kamjar kamza yi dubara ni na tattali inno inti hadaya domin ne mun shabban jirwa don hadaya haji waton tumafuni dinyar kada mu hadaya bagami a tumna tuwin shali karyar waton da bagami na shi ayyushin talarawa ma zaha yi shegi waton da ma damsa mafuni kai mani shirni tunin waton hadaya bi a nuna waton haji shali kamar tamattu'i karyar waton hadaya kayan nan kai nun waton tattali waton da damsa mafuni نعم في أيام معلومات دمس شغدين يا كدما دمس شغدين يا معلومات بم دمس شغ أي أشهر ذي الحجة أيام معلومات بيني كتشي أيام معدودات
to ayyamun ma'lumat a fatir fasarar kyan wani kadama asharu zilhijja biya ta zakar waton dabsa shawa don falala tanbihul gafili na funila kadama da mai darshe bam na falala kamalla da bam ka turi blan pale sai dai ni bu sun can fi sabilillahi to bin tulu fi sabilillahi to no mamma ngon konko ladan le mai falala kadama la dabsa ma to la dabsa ma bin ya ayyamul ma'lumat aw yawma arafa be arafa ainihin wadon dabsili kai tirin dumana na tamlan yadin dale aw yawmun nari be ainihin dandayin shari yin yamfa wadon layya ila yansiyar lan dumana na tamlan yara ila akhir ayyamit tashrik har dan can akhir ayyamit tashrik danin yaddi ne tubanin rilike ka ta haka wannan da ti kuliwa don ainihin jawna a zafari tiyan nun na zikiri Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar walillahi alhamd lakatiyan nun da jinganu ma za lakatiyan nun da harbatun da bata to tun ainihin yawmud dahari layyadal mazan can da bata ma zaha don kabubuwan dare ayyamu tashrik wasu miyat ma'lumatun amma don ke ka andumana na tamla ne waballa ya dabsa wo liyan zukuru smallahi fi ayyamin ma'lumat lihirsil hujjaja ala ilmiha domin ala jinama banola kore pam da bangle لأن وقت الحج في آخرها دوميني حج وقتي دبيرا لغا دمس من ما بوني بن شادن قلق باقي زلكيدا شوال زلكيدا زلحجة حج زلحجة من بيما تحشي دمس نابن بلا على ما رزقهم من بهيمة الأنعام دومين دومانا نتملنا bace landu mana na tamlan yala kabuno yiri zampa bin shaundu mana wanda da tamlan nitba wadon arziki karin yala min bahimatil anmami bin kwabri bin ya kadama wato ni'ima bin kwabri ya bani ma barin ya kadama wato rakum nima ni niɓi ni fiyari ni buhe to min zango aikin wadon hajji tuma bishe muka dawai ayyan nan hadaya in ma an to kwargi rakumi bai ka kwargi nahau bai ka kwargi wadon kyau bai ka kwargi buwa bahimatul an'amin bala amilan yan falaye ba lalawaton bin kwargi ma bunu kawai kalayyan falaya in ma ka falaye na rakumi be nahu be fi'au be buwa yimiyan no ma shi bollan dumana wanda da tamlan yuli sampa ainihin bin kwabsu a waton ayyan kwarin wama fakulu minha layyaka fa hadaya kanan fakulu minha yin dimiya shari'anin hadar sai zanti ya dubuni yinin bal to ngubu watan hadaya ma namde beyin to ngubu watan layyama namde kada ma afanam na ku purpurlisham nan to mpurnam dama da palata lahin yele musahabin yele an to purnam ma jibuta ma bayan na purgil sasu wato jeje ne dede kalara yin die bu borme de na diyenin duma na wanda ta tamlana ka ce kan namdu mali kamar jibuta kamina yan nan gubi shale ka zan shalmo zan mai sara kana zan wato shalmi zan tika da wato anin fusuma a shi ta ba amin ban shiya ban mallan wada da sarabin marba ban bubura namdu ba ai kul taba na bin taba za oho to amma da fara tale duk da ni kullun karye karwa musulunci sha'ani ma da tuya
lai tabu wiwu tabu wato ihsani ka to mali tirka da mashi ni taba ne bu shabban mal wada taba ban mi ban sura kasa yi mu mi ti wato faranin ma amru ibahatin fakulu minha dim ya dapuni larawato sa'asunguma din yala amru li ibaha sa'asungun yala din yandu mana na tamini yala halasin lala لمخالفة ما كانت عليه الجاهلية بند عينهم وادن جاهلية بند دا بشم فلن دا يلي من عدم الأكل من لحوم هداياهم برابو ديرا براي كل قروادهم هدايا ما ببو مبرا أيك بزم توتر لن يربا فأمر الله بمخالفتهم nduma na wannan tamlan sarza annabi sallallahu alaihi wasallam ni jahiliyan da tum da shamma yi garlan be kadma wato banda bin mima ne kulbe sham ai kodugula wato layya yin dim da puni kati ainihin anin bugu suma kalanti wato faranma wattafaqa al ulama'u amma afanin zanin da cewa ala anna al hadiya kadam ainihin bin sabon balwaton hadaya ma'ana a can hajji misali alhajinin zaben beke bin dindira a fabin to kabira na malabin kwabugun lagaruna abin kwabugun malor ma yi da karin waton tamattu ikanin ma ayan gumlan yasim na hajjima tamir yan waton na hajjimo shi a tila abin kwabugun lagaru yi tunan hajji nagi kakkada waton jamratul akaba ta anya dindama kamar yankwar lalawaton bin kwafurma shabdu tuwon ba da numnuma ban ta kanu tuwon gubge to dirnya waton hadaya to na fadin nan da ce wa kadama waton hadaya shaldin bin idza kana tatawwan dinya kadama nafila dini jazal aklu minhu a fannin shabnu ya shambala nurin nan hadaya suka to di واختلفوا في الهدي أما هذا الدنيا كده واجبي فاختلفوا فيها فقال الشافعي نعم إمامنا الشافعي ويليا نهذا الدنيا كده واجبي لا يأكل منه يوم كرغمو ناكل ديشال دفوني وقال مالك إمامنا مالك وين سوتي يأكل من كل هدي وجبا نهدايا كم دم باوادا ونروادا حجت مفونا أنتو ديلي معنا مثالي دن يلا كدب وادا واجب يلي كابوتو تم وادا توشل دن يكدب وادا واجب حجت مفوني كم يانا كدب وادا هدايا باغا أيام كورغمي فأيام كورغم دن يوادا هدي واجبي to imam na marjin wo ne protale nan to dile dumi lan yela wadan to tawo dun ya kado wadan nafila din kama umra dini dun ba ma wato nirba alkoro da hadaya an to dile illa min jaza'i sayd sai dai bin shayd yela wadan jaza'u sayd ka kwarbe dindina ku to dile bulenye jaza'u sayd misali duk da yi nan ka yara kan makarnin ta sauki so ni da yi su ka kula wadon harami in kula harami wadon madina na kada take wato maka haram ma da kulen biranen guna ne yi kyallata na yi ballabin bara da tonin da ka bi kyallata na bi mini kyanta ma din tonin kakan na kasuwansi na kwarbi kaba garin da furane to nirmi pugwa don harami karanye la akul pugwa don harami ya ni pelama kanu ni na haji to salkari bin shakam dallan ya kadama ainihin sunga agutoku bin ya kwarbuwa agutoku ngole agutoku kwaringa agutoku hayyokan ba za mu haku ku ba ta ai ba za a yi no kan bafu ne
kwaranga wala be ainihin kwan wala be ngongli wala be buwa parbuwa to ai babu sokar kunyala akwargo min ube to rin yallan baga ma afanin yin shirka yan buhai kabu wuha niri le gbanuwa don ainihin parbuwa kan bi haji ne mani kamar ni ya haji kacan wato parbuwa bule shi ya so ta fannin ma yin wuha ayyan kwargo bin sha'u kan dumana na tamna ku ja talika hasinin fiyar yalanga tarunzugu lalawa don jaza'u saidin bala a fannin yuha ta an kuwa don farbuma biyu walga ku ayan bulayyin buwa in kwargo isin wani murma an bar wato maka fara namsara ka hajima kan ranar fiye yalanga ta lalafar busu ayyan kwargo zan ta fara namu to so ka ne min alhaji kalan dile so karka dile wa fidiyatul aza abirawa da haji tumafuni ka jabobri nikibi ta bewa don do ka mutum musawa don azabru puni aminin wa don ainihin haramin haji nagi zabrin wadda milan tafsira ai kuli tafsilma da sababu an kwarga bai shawo izari zashi in ma ka lonoli bai ka diwa da miskinin nirba yabu bai a ka kwarwa don bai shawo to an kwarwa don bai shama karyala afilla zabru su ka kwarwa don buwa lafiyawo to larawa don bindirin wama larawa don an kwarwa bai shawo akunwo ta ka yi kwargi akuna zuwa mallawatan faranin sara wannaziri nini lamfuli ya dumana wuni a kuliyar ma'amina dumana wuni ta tamnan sunsu ne ta amma da di kane kadur kuriyar kadama dumana wuni an malin bukata ya kasa nan wata a'a kun zan liliya ibada ka kuriyar kadama dumana wuni mina sunsu ne man ya yi ko ni kyanwa don haji mi kyan haji ma ni kwarwa don fyani ma ne mazara na wunso ha'a ayyan ba ko ayya kakuyen dumana wuni mina sunsu ne innan ni ya nan kwarwa don ban kwargu in kulmai wato nirbi sarafi sabilillahi to nazirin bala ta ainihin nazir lalama lalabin kwabgun wagba ai kwargo abdiro zan yi rafaranin kulen dile iza ka so da bihil masakina din da yin ulan fi kada ayin kwarwati da watun namunima wa kala ashabu abi hanifa wa min mazhabi wa dal wazir ni makabayale ya akulu min dami tamattu'i din da yin mu kan tamattu'i ni kirani bin shabun bolwa don tamattu'i ka dan su umranin bu kana tanin wadon hajji ayin dan su wadon umra labbaika umratan ai kulbana in can tanin tawafi ainihin tawafi kajan da zuwa to sa'ayi baina safa wal marwa takalmuna in tafin wadon azabre ai kulfin zabre maya tamattu'in bala to kadi ya zabbarim na bin shakam hajji bin shakam na su ya kaca umran winnaya kale gun lawatan dandan shalbin yankun watan hajji biniya tabiti yankun watan hajji ne yanwo hajji kwanko kale yankun amma a nufin gum ya samzaha taruzu tamattu'in wa annan wa ma an kwarbin kwabgu domin annan watan tamattu'i masu wala kiran abu hanifa waya nuna wajibma ne kirani ga wato don gbama ainihin le da kulman lawatan ifradi bin shaɗin kulwar gizimi ifradi ya laka dama min dainin waton ainihin kirani to shi alan kwargar waton bin kwabgo karyar waton hadaya
ولا يأكل من واجب سواهما to bin sakam din ya wajibi karin da ya falata matu ini kirani Abu Hanifa mazhabi akulan dili sai dai wadon da bai ma konko وأطعم البائس الفقير yimi kwargi layaka pa layawa min hadama kul dole yaran mafuni layaka pa yin wo hadaka nun nimani da sa hal banya kadba farafara namla nindi mbad puni ma lutuba wallan yara kadba wato namolana ma lutu ثم ليقضوا تفسهم ما ينولو تبوي نهاجم تما لا دبسل ما درك كم فم دن تكب بوند ليوم الحج الأكبر يقول يمينا ما دا يقول يعرفنا اي مزدلفة انتشينا واتن بأسرع ما ينقرمي انتم دلبواتن جمرة العقبة ينا جمرة العقبة ناجي كي كان دن قلبين يا كي قري بن قري بدي بلا ترتيب يلي يقرب بن قرب من ناجي كي كان انت برواتن يزوري كسوكم أنسوكم ما كازنا واتن أنما زنجي تعين نانو أين نغني يدن دلمان بلا لن باغواتن مكسونا لوري da aini chawlatana ka kana halu waton tilanke kaaba puni aike kaaba puni ka kana tunu waton tawaful ifala ta ainu tawaful ifala wonnagi to hasitu madan na ban bala to dan ya shambala ay yuzilu awsakhahum to risa yina waton kwadun wonnagi yan kamna أنتم فوق دار الدين بينهم بنا الزكاة وشؤثهم نعينهم على مشاهدين يدعر كم دين بينهم بناني كتول الزفري مثال نرينا نيا انقوادون حجما كودا دبا نهما با بيدبا تما دينهم بين شاكم سبين بتين دبا تبي دبا نهما نيني هوا دبهم بينا ترزو دين بالنما أيدن ناقوات جمرة الأكبة كقرقا بين قرقلي دين بين يلا كدمكا كانت سوق أبني كسوكم في يلنغا أنين يهلكا نهري ألو سنغز دين كمبل داري أبوالون وادون أينهن زبر لكا بلي أسعنغر وادون أينهن دار لكا بلي كفود زاها وليوفوا نذورهم bisa kam anda nangla wadon ainihin fulbu na mina dumana wanda tamlan sunsune kai palle min alhadaya dan ya kada wadon hadaya ne ma wadhahaya irin banmi yin biyin wadon yan banu da layya wal yatawafu bil bait al atiq taifu bu darwa nagi tafun dar sai to ama nagi kana ainihin wa maka tunun tawaful ifala be tawafu ziyara na'am bil bait al atiq ne dushal din ya kadama atika dukurli ay al qadim din ya wadon dukurli kaaba ma li'annahu awwal bait wudi'a din kun ya wadon farko indu mana wannan tamlan ni ce kaba medu shale zan zaitan banya ga su domin du mana wannan tamlan jama wasu miya atikan to din ke kartu buwandul wadon atik baitul atik لأن الله أعتقه من تسلط الجبابرة عليه wadon du mana wannan tamlana wace kar lela duma lela wadon birkin du kabike kanin buso kamla hangun ya kadama zuku kyallana kan dumana na tamna ko sai wato zuku kyallan kamna inta ba wato kaaba zungu sam da bin lala wa min al-garaki ayuli musai abrahatu wabrullan lambara wanda aka no da wato ainihin kaaba yuli na wannan tamlan biti wato ainihin ne fuku welcome ne su kyallan kam no karata daga ainihin waton ka'abaluhi na wannan tamlan bol atik wace karlela dushal dum ya waton birkin tale ka so dabtal ku to bago
kam shal kam za ka kulbura na ya kadi karatu buru wato duma da fito nan duma na nan tamna no bin ke kan su kyan lan kam to kan wato wurin ainihin duma wa min al-garaki duma na nan tamna lan gul wato duma kada dan shal kam ka kwambuto dile li'annahu rufi'a ayyam at-tufan hatta wato annabnu wa kwamlan daji wato duniya zanan bayyine kwam da abu to dile nduman na wannan tamlan dace ka kula ainihin wato ka abu to sosa ذلك الشأن نايا وادن لما شأن يشم وتي لا يتوشر ودن يشم ومن يعظم حرمات الله لما لن يلوات شأن ما ومن يعظم حرمات الله ونكم تبقي عندو منا وند تملنا ودا دين شدم وددا لا منما هي ما لا يحل انتهاكه بشكم dambinin kamata ka sam wato alhurmashar din yanzu mana wanda ta man dadin mashale fa huwa khairun lahu to lalama nabu din ya wato bitabu summa din ya alkhairu zanta inda rabbih adumana wanda tamnan sani fil akhirati lahira wa uhillal lakum al-an'am nan dumana na tamlana nubun kwabshe wayan da korwama na da damlan la ainihin hadalsi bin shakam dinya bin kwabshe binya an'am ya ka da bannin ni'ima zan titi ni'ima ban kwabruma banin ya banima bibbalbu shi buni ma zaha ma'ana bidabbin bi fa'aba rakum yan na rakum da baga ne nanyan ne na'ala ne tenyan ne tiala ne bunyan ne bula bishi bu balbu dibani mbalakan dumana wannan tamlan nan halaji zaman titi nubin ya bin shaudin nan ya sam zaman titi katiyan gurba amma banda ban bi ainihin bahiman yaba bin kwabrin yaba kan dumana wannan tamlan ko bin ta halasa ne tun ba ayo wahadu bugan su hare kabun ba malam da pam amma bin zawon duba na tamna wa bi nuta halasa da bajibo nam aklan ba'da zabhi nabin dibnu halasa zan ti bayan ti kwarage illa ma yutla alaikum sai dai ban kwabi shabin duba na wannan da zamlan nan da haramu ta bidiba wannan duba na wannan da tamna na wankar ta qur'anin wa fi hurrimat alaikum aikum hurmar alaikum lamaitatu hazan can ayi ma bago fajtanibu rijsa min al-awthan dan zuwa ummatar rasulillah anan muhammad dal umma nan miya kattuma bayin makanama kaken jabe shakam din yawatan da'ari min al-awthan ayo tabmila bin shadin ya da'ari na wannan tamlan wannan ta bayani na mimul bayan min al-awsani daruma dinin ya kadama ainihin watan bu'ala jambu wajtanibu qawla zuri kalan ya watan kattama kakken ke to ashal kam zahadin ya jiri ay shirku billahi jirma dinin yadini bayanin katana kakenke waton bu'alar jambu lamme na dilannan katana kakenke waton shiridi ya to amana ya to ama buri da to nan da kace furnama kabin marjiri intirin dumana wannan da tamlana mamidin dumana wannan tamlan ba waje ainihin waton shirlana
amma din min da zagwale ko nam da da wani makabtun bar sirfaro to din ya kada waita ne bu kawulan zuri nan me ka tun kaken ki ainihin wadon shiri shi shayin marla in farman duma na wannan tamlan la din ya dini ai shirka billah bin shakam kayan zaune fahim duma na wannan tamlan su jami'a shirin baraka zaune faro ma da puni ayyawa don ainihin cafirin nama duma na wannan tamlan kun nam na wara kum namu kam nan fira kum shaba na yana na wannan tamlan yana bambana na taron gubba kaman bahira nama na wasila nama shirin baraka mantin duma na wani duka aya duka dalil shal kamzaha في تلبيتكم يتلبيتوني فإنهم كانوا يقولون بمن برايرمي لبيك لا شريك لك لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك إلا شريكا هو لك من داير شمبلا منافقين ما لبيك لا شريك لك يا تدمنا وني تسعى بلغو أكاكي illa sharikan huwa laka sai dai ke shon winya kadama winyin na wanda ta tamlan dine tamlikuhu kayinun suwo wa ma malaka mun bi musu mai shawo hunafa lillahi hunafa musulunma be ainihin wadan kafirnama tam ya musulunci ne in ci ainihin shirk kallabna antilege hunafa bayan legi nimbu shaba bayan di musulunci da addini karin kwankwan yayi da addini kai malgi kake kewa don addini kam din ya hunafa'a nimbu sun gudal musulunci kabin sha kam dillan yawa to addini wa bilan malga kwalkan malga kake kele to ruzu yinin kafirun ma lemiya musulun ma ban malga kake kewa don addini kam gaira mushriki na bihi ni da kai bormin shakam farin dumana wannan tamnan zuwa wa man yushrik billahi to ton wan dumana wannan tamnan na wayan busulanin buso mun jamda na gune kana lambo bin shafa na wunso hali wai bin jamda na gune ka kulshewa da wagama so to mun ka addini to amma bin shakam din yalawa don damfana wundun ko jamda to din ba shirkin bara kan dubana na tamlan leya wusu ta wallenya wa don mushriki wa misalin yalawula faka annama harra min as-sama'i lan mushrikin man lawa don misali wi yisu usa kullurna in kun yisu zalurna fatahtafuhu at-tayru ka nusi kabtukana انتو اي تاخذه بسرعه كنوس تو يوما او تاوي به الريح ويلا عينه زغسالورنا كفهن كان انتبع تويها بين درغونا اي تسكته في مكان ساكن فهن درغونا انتظرنا كدما يلنفوني فهو لا يرجى خلاصه تلادا دم أن يوصل ترنون تلقي تمشركي وحلن يشمبلا هذا مثل ولو مثال يلي ضربه الله تعالى للمشرك كم دمنا وند تملنا كونو بمثال زنتن كم زهيم من دمنا ونكبو شرك بوزو شبه حال المشرك بحال الهاوي من السماء نعود تملن زولا واد مشركي وحالي إذا ما ندبو سون لولا سوسا واتو لولا سوسا في أن كلا لا يملك لنفسه إيلة زعينو كم بزعينو كم زها وكدبر الشلي دن لن انتو تولن ومنع حتى يكأ شو كل مي فهو هالك لا محالة ولا دم ونم هلك دون كل كلام ملبو إما بتحتف الطير له إما دين يلا ويلنا كنوسي بيكل توما بيندلون نمدي أو تفركه الرياح لأجزاء بيولنا كارنن كفهم مايا كارول عينه وادون وكبت وزاها وكم تقول عينه وادون يلمفوني
في أمكنة بعيدة كريه الغشام وين كانت لما واتن دوغا لا يرجى لا دا دم ببنو دا كون كدم وين تلقي Mala tutamma be wora tutam kadama tamma paya don zo tan san la zalika wa man yu'azzim sha'air Allah ndumana wa tamna yasa tahta bi'ani kata kana tutulan mani alhamdulillah subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. To ndumana won dole sente banam bi banam bancan ciyama na wannan barhama to dalfanin bancan ciyama ndumana won zombanan bo musulun don musulun babin can ciyama ndumana wannan barhama bisirri kul huwa Allah. To tamban me zahanan banyene na won tim to suhudo tannanama mishadan gbage dan yana no mulki zaha bihi no yansi no yanama ndumana won tambazo sun na won shirin tana lafi balai kam ndumana won gultimin bazanan gbayine bisar al-fatiha. Kata sura du'a intiri watan gwamnatin wamino vice ndumana won somba na won dol banya fule kataba ala fi kacakka bishin su do batuma mapune banyan kyan lole shalkam ntishi watan alhairi na tititin bango ndumana won bale min da sore to shalkam za na bagbana sore to shalkam za kar ya za biyari ndumana won gultin minba fatai kam ndumana won zan titin minba kashi litin barmana na lafi sirri ilafi. Katanan gahanda addu'a tirwatan vice wannan ko karfam in mai to shali kulkani karan shanga fanam ne kulkar da tanban wada galibi din yaran gunun ku da arziki zan tiya fanam ka bukaran da kalala karin ma karfara nirbin da watan amfani mun kannan amfani indumana wannan tamna wanto da lada bayan lada manya ga mun mamman nufi din ya kadama alhairin duniya na lahiran dumana mallito sirrul fatiha. tambakban ba watan talanon da addu'a tirba ban shaɗin gbagi alhaji abdullahi kyaman no nirbi za hawa ton bambiyani ton dumana wani tambaye fulo wahalle kataba alafi ban mi cancan kiyama za ha ndumana wani son banan bau ndumana wani barhama bufuni ta ba alhaji sani wara malku karkadama ca vice nan shamoma waratu hayar bin yarama kata karanda dumana wani cakar pago kiyama har nuzun wani biyane wa bihi bijigo shilma shira ban shaɗin gbaga alhaji joka dare na yaji muhammadu soidali banan da dawai niya in hayar bin yarama tirtiyu na kamkata karanda tun dumana wani tamba da lada bannan ma ka bure to ashal dunana lahiyan dumana wani zamanta ba da darrikin dumana wani yalgalle sirrul fatiha. tamin musulunci puni balman betu ne to dumana wani tumo yin gwale wani yanga zabin dulun dumana wani timtin yin gwale jibu to babban shakam dumana wani malabarka nan da ne katalin sura du'a tire ba alhaji adam jami'ul imam dumana wani kilo tale na wannan murhama wa mino banma no manm no tusobi no bilan bancan sa handu mana wani son banan bo sirru kul huwa allah. kada sura addu'a intiri dabihi ka sura addu'a tiri contractors
ntira sura du'a tirwatum pukwarba so kam mal sona ashal dinya alkhairi wantum da to ndumuna wulran ta da ashal da puni mun kam gub sona adinya alkhairi na wulran ta da shi le bisarul fatiha ton chaman da du'a targam bayan zanti kan balman palti to pam pam besu suwatun addu'a na yirna halin to zo pashe bakana da ti kana tan nan addu'a nan duma na wannan tamlan malmo yiratu yato shan zahawa tan wan zanzal to ne nan duma na wan largal litu masobaran kana to suradin ka fa usama yarma to na ambalan bubukata bisarul fatiha to ainihin tun masu biran ta ba ta dobinona to dumana wa malmo bukata wadda arzikin dumana wa yalgalle sirrul fatiha bismillah alhamdulillah ta fara dumana panto pabo na panta lafi dumana panta lafi tun dono sirma na dulle tete na zan no mizan na ta ta fara kiyamata mizan fune tun gon ta sabsi hal karban kamata dumana kel pante kamal tete tun non sel dede dumana ka kan kat pale na ta pale ta paba ne te manma ne te to paba benon dawina na yomba san vielle na yomba san vielle من الدنيا نشم قبل رما في نعم لكعبنا ولا لما الخير بالكم ذاهد بيزي وما فونه تجن لنا بما نعم كعت من لمبلا لما يزعب بير هندونا نقول تعال نبض أفهم قنا وانتما لا في كتت بالا في كان البركنا تيلاني تطولنا عنا البركنا تيانا عنا البركنا الفاتحة توني أنا أنتم مع ذلك تنبنا من أنتم مع ذلك نأنتم تباريني نأنتم تنيريني نأنتم تديري تعالى أنا محمد البركة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رمضان 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 يا حبيب والقمر رأيتهم لي ساجدين bonjaki na hande yimmanga nchechan la nawun jambu ka jamda la bugadin ye ko barma o da nyɛla bia ka tun tali kuuna ŋuni nyɛ anabi so ŋun di fali naawuni sani ni ŋun maŋ daŋ sani anabi ibrahim man daa dɔɣi o yabi anabi isahaku ka o dɔɣi anabi yakubu ka o mi dɔɣi anabi isufu naawuni sim ŋun daa gam ka viɛla dirapu nyɛ anabi mahamar taarihi sini dagbanli ni bala labina ni anabi isufu dini ti dagban gba dini n bɔŋɔ rahi kalafi sɔŋ maa suhu tiŋa ti mali naawuni o mini yu shɛli kam dini yɛli ti ʒiya saa shɛli ŋɔ bɔhindi yɛla mi bin kɔhiri sini sitɔɣu kam ni anabi isufu yɛlimaŋ maa bia ka ʒiri maa bia ko na bi yaagi o noli yɛli shɛli anab tuuntali ka wula ka ti daana muhammadu daa tahi o tuuntali ŋɔ a daa pun nyɛ sini ŋɔ silimiinsili ni laribu yɛngbɛhili pumpɔŋɔ dagbanli ni a maman wumma ŋun leen mali yaa pumpɔŋɔ yɛlimi ni huu bali nyɛ duuma yɛlima muhammadu naawun tumu ŋuni tu lala yiko naawuni n tim muhammadu na ni o ti nyɛ nambo zubu zaŋ ti Elfan shɛŋa annabi ni zaŋ zaliya n bɔŋɔ diliya ka yi liri paɣaba di liriya bibi bee ninkurigu tu mɛla ninvuɣu shɛba ban tuhuya bee n kariya yihi ani nyɛla bin kɔhiri kasɛti sitɔɣu kam ni da annabi tuuntali sɔŋ musulinsi